Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Synjuk giseng Samla shnong Laitkor Pyllun haka hinyau tarik ubnai nailor arajar khat khandai kala Pynhap Pyrda no ya ke Jingrakhe ya ke Jingdap Shipho Snem jong ka seng haka jingyalang ka balalong ha Hollywood Hall Laitkor hagani ka sngi ka Synjuk kala penkup buromru ya ki nongkit kam ki barim bat kumjuru ya ki nongkit kam ki ba menta bat kuntupru ya ki ramba shnong ki bapek ya ka sinsyar ka khadar hapo upu dusam jong ka shnong Laitkor Pyllun Lapan po penpieng ya gani ke sngi da ke jingya snok tilang jong ki kena skol kiseng baper naduk kiseng longkimi kiseng Samla ki dekhot ke sport club bad ya ki rangba ki bala kershan ya ke Synjuk jong ki Samla haki benta baper hagani ke jing Pynhap Pyrda ya gani ke Jingrakhe Shipho Snem laidon langru u menteri ke sarkar jella uba bantai dor lengdo ubalalong u kongsan UMLA jong ka nongkrem constituency uba lambor malnyang ubalalong ku musumbur kongsan Banyui ba keseng Samla jong Laitkor Pyllun isim yakni keseng jam ban peni ban sei yakikon Samla ban wanra lang hagi jong platform na benda ban wanra ya ka im lang salang harong kabadai ban wanra yakibabun ki activities ki programs ki paper the programs encouragement, the programs give up counselor, na benda keslong katao, ngayon ng kangsyo katong, namar ba ng desyo umangway, akmat yung pikikon sana, andray nga siyadan kata, nalu Snem arajar kendai, bat halu kini Snem ibabenta, bat nandang yadan rikat, bat pi hagino ki activities, Kiwampi Pyllun kejitmu bat kejimut kebaskan bawanra ya kejimah hapo kesyong kathaw today magata ngarang buwa balitu hagil board bangyui ba shibun tuli ki organization ki bawan man register hapo ka registrar office bat mayui bat kabasusi talong ba bun tuli itang siyo yung ki financial assistance lagi ki grant na po ka sarkar jala ki kundo kunto kina paliya sakmat idon hajarali kisay mo pero hanray kindit pat ibadon pamsin ban sakri day na magata hanggang kapor ngakwa bantupaw kung unong mikmat jong nilakhan para away. Dia ba kung mga penso ba kajing penpaw juna ya kajing jan sabi kadi kataswa kajing job kabagi kung sana ba pitip ba udon unong ikmat jongi hasda jobi ba kata kadi kagentin pensur gejona na beta jobi ba pinya chekmat hakikam kibabun so matulpaw hagay amor bangyui ya shechipun ke kiba ngipet hagi newspaper kiba ngi manlagasni yoi tanda kijing sni sudah kumno ngile banrak tingkong yagini kijing sni idon kam ya kijing etrilang ringkat namarakaspin ko unity is strength. Jinglong kaway kadai pagborma kabakraw hadu kata. Yagi kena ibadan siya nagatahan kajuni but hapagadang kaway conference ka mga bat jointly hapling ka police department ringkat bat ki organization ringkat bat kinonggit kam siyang opher idang kiseng katay Ilaywan banyasin benta hataga kalungkit kung ka panel of discussion yagwa kipanpaw yung mga kajinjalay kung malagren haswa daw chairman yung Laitkor Pyllun pagkajinjalay yung ultras apo kani kajala kajungi dalong pasya kay
hadu kata-kata. Hawai kesmi, kapal yang mi napo ke session jong ka Atamas kasih Atamas District Council, bat kumno kahol kalong halor, bat kagan kuwi ka school kabalong adjacent wajan bat ka office ng District Council. Ki press ki sakilang halaga po kesmi, bat dan na way upalok Uyen udang ring kamera na par ng kahol nagli yung feeling kamera nito siya to kod nga akong ali walpet patanda apoy walpet kapang kamersin banyui ikana ikofong di uniform school isim bibilar jadi drugs but nagwa manong hagi kapor they nadu kutagasmi kapang namsim lalasyo bansyukun halapit nasim yung Synjuk bankat the meeting at po main secretariat conference room nang hindi at tayo kilalit no ban pa umno na bante takam nasikran na po ko kebilai bagi kun Samla itu ada jingan nanti nama nak mau por pemencua limba angkit kami lesai Samla apa usul macam namtir dan namdam pekerma yang lesai Samla jauh sini kaba ilir esno gali asana gali long james ketri ibalong james ketri jangka sen Samla Synjuk kali ke SSSC berjauh bisa barki bala betul di sen Samla ba na ni dan mau ke sen Samla jauh sini ndai boleh ro sno berjauh kadai bestan ia ki bobun ki Jingrakhe ki moment of ecstasy mesti pelong post central lagi kafir ke behetam ko badan student kali night post ni ki program ki quiz ki food kini ki food fest bobun ba kita di 80s na ngare ilasan ba ki we sno bobun ada kata mentang we sno kila tamtra yak sno jauh sini ndai ngam jublan ni for tedei ke jingla ba ke jingsan Jingrakhe kan nong tak jadi sen Samla. Kalau belum ia bisa membahagikan aku nampi nambit nambian nangkiu ibu bunda. Dengan supaya bagi supaya penombi. Bagi dia sen Samla. Laitkor Pyllun. Sen Samla sedang Laitkor Pyllun. Kedai kau ini sen Samla kebangai isisya. Nak kapor sekapor. Ki aktivitas ki bopero di Pyllun. Ki wanyalam sipangnya no. Ki khot sipangnya no. Ki jingalang. Ki awareness program. Nilai slow di achievement mana kalau sisa ke ba hitung kita macam sama hindi kan tidak kami ni suku bagi ki presiden ki secretary ki nokit kam di bahasa kisah songkan Henry ki banbo dah dia dulu ki dari banbo dia dijat di masa nang ba kini kesen Samla kenang lah betul now we stand mau yang jauh cinta supposnya dengan mau yang jauh cinta ku bila apa sendiri mulai Samla bilang Chairman Michael Wansong National Secretary of Plan hikum Samla habang apa menerima Pakistan berpilihan dari negara nggak orang bahkan ngomong ngapai itu disampaikan ngehun sisa ya betul hukum sama dia buat kata kamu sih berpihak dari jalan kelentir kembali alam okey tiga ni kalau kita jadi di seluruh buat hukum sama dengan kimi syakmat bangun kita melam ban trade kita melajang nama ngau ini tanggawai boleh lakukan lakukan jom atau ambil dia destiny jom beri bopin nama dia andre tanggawai lagi niat baik gaya nanti adalah jom cuci. Ni terehok ialah jom rekam. Orang itu boleh berita. Dengan ini sisa yang ini berok, yang cinta sistem. Baju ni mereka masyarakat beriu balong smart, beriu mereka serum seleng, sekretariat mereka nak buat. One way itu orang hikmat lajang boleh tunduk. One room saya keperaju wala dengan day mana, nom hikmat ni boleh berperkat nak minta kesana. Berkerti berbuat. Ini bilang dia semua telah mendai pun dia berkata
tanam tak sunjung, berkat tanam tak kadi lebih jauh. Dengan semua banyak ini bah, kumpulan kelabih, banyak ini bentor, lagi berbun bentar. Nak bentar development, nak bentar berkentil kekamilakan, nak bentar berkentil yang masalah, kejinan ustaz kita pun dia. Kat ini kita mulai hanya buat kau. Makwa ini. Bah, IMLA itu. Nak buat siapa? Bah Laitkor dalam video sana. Bah Ipan, bah Pynhap, bah Lyngkhuh biar ada Ramadan kita. Bagi thok dalam video mau beli dalam kamar thok video letak sana. Abang ini separuh. Malam, ia menjawab pikiran berbun kampala. Dan kami ni, ada yang suka menjadi ini. Bagi jinguan juga mata kesini mengadakan mau di kata. Bagi jingu jompi, bagi jingkepar jompi. Nak benda bagi perlu dia makan. Kan salam manusia. Menai September tak ngasrai kat Bandung menai Oktober second week lagi third week ngam kulai mau dia apa ngasrai lala pahal nama kali pa lada ban kalau saya mau pilih dia kata jadi tapi nak tahu dulu susu dia mana dia ada kuah secara mengaji kata di Jingrakhe cuma mana lalu kamu dan lagi teristong atau jenis syah di dalam kamar. Ini kita kiki juga. Di dalam kamar nyerap, ya juga nyerap dan lebih lagi. Ya juga teristong, di dalam kamar nyerap susu. Mana air bersih bagi anak kecil. Lada yang berarti hak menyerap di Bombay itu. Katakan dalam percuma, percikan ke bawah, 6 dan masuk tengah kamu. Hey dude, play something hip hop, yeah.